Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kniyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli da ka education loan. Pila urban chukol ha number khandai nyo saw san rio pranon lani khandai pran rio license an riway khandai pra. Kinong tre jangka company Top Sam Cement. Kibadai tangki khasi pena ringkat bat kinong yalam jangka khasi Students Union Narpo Circle. Haka arpusan terik unailar arasa apulai kilalek bandawa yaki board penya jangka company Top Sam Cement ban wengkam no shisundan yaki angut kinong tre jangka ni company kibadai ki barjala kibaran kiti ban kenshat bat ban penshit yaki pulen kat ba kidang le yala ka jangka kamram ban pak bom napang yaki pat ba. Kinong tre bat ka KSU kila aipor tang arpo saw kenta ya ka company bakan wengkam ya kini ki arngut ki brio bat ka KSU kila rai ban mudoiru da ka ejahar shaki pulit ban kem mardor ya kini ki arngut ki berengkti hakini ka compensation. Ni kasi siya ni di ba tre ni po company ni tingyalum na marba kadon ko to video ka bala viral so pang tu nong tre po ni company ni boong maru sabko na pinta kata tingi ikut kinong tre po company tu iso persai kata ni ai ka sing to president pangkat ka sing sign lang jong bar khoi ni kinong tre ni ai ka sing to president baun shim action baun suspend ni kini kinong tre arngun ta pate baun ba kini kinong tre arngun kideban apologize sa media Pat beru eki ni Anong piran goro kinong pre ni? Idon arspa ang lais pa dun. Berfai guarantee lang. Oo, taro ni. Kebanangkong ni ngalay nga nakalayan jong sang ni penpo di Snokman banyo i bakin ki perok pasam jong ni ki baterai po kana company MCL ka Meghalaya Cement Limited kebanang ni Hatang Sky ngayon ba kajing teli jong ki kalong kabor ba kum kay mo ngi day banya teli kum kinong tre para kasi yang po jong na kapsan company te nakay karaw ba kana jong ni kasang iwan ban kesan lang iki ba kalong ka kabadehok mangina kasang kesan iki namar bang yo i benin mo kana ka kajing persiang pa iba jong kana ka public hearing mo na po company yo i ba don ki armut lain ki dekhar mo ki barjala ki batre kana ka company ki pertar ki kitin ki ba kensai mo kaji samri kan ban kan gumto ha kum ki nong tre company ki bala he kan kimri ban pik kum ten ha hang ne hapo kan dong kinut ban kan kum ten maro usko ha maro usko khatam karo usko kai kaji kum kata hatu kamri gaten kensai habro ka bi kecai benreu te kum kene laja kan company manu ban makli tene kren tungi ken tangiwan ban ajing kerban ni kini ki nong tre jong ka kini kasih jong batre yang company ba maki mentang ina sutho ba kile bo ka kot ma kila ban simit ka kot ban wengkam sundan ya kitu ki kinong pensit ketu si kinong tre jong company ban na kalian jong ngiru ngiong ba hapo arp saw genta lada kana company kam wengkam kitu ki ba kensai menin temut na kalian jong ingin sen kesengin yang iman se ban sibya kam bisa kata ke na kalian jong ingin imo mana kalian ki bor pelit ro SP ulada ban file ketu ka FR persa kitu ki kitu kinong konsep menin tena kalian jungi ka sengro ngila pengkre ka FR bangin files po police station ban lakum ban ka police ka ban sim action gitu kiba kan pensit menin kasi i haswa bangin wan sa po top samanta kasi tingila apa iswarang to na po bersinot mo na kalian jungi kum ka seng ki sunar po sakal ni mut ban pensiyo ka kasi pensiyo jungi mo halo ka environment mo impact assessment te habang iwan to ngilap ba plan ba ki pulis bat ki bersarkar ke lai phai no te habang pasang ban kali na ki katukan kinong sonong ngong ba bale la kur sa ka ta kajing persing bai ba mo ka diri di ong hoy la kur te kum ngong ba ka jing pemana te notification ki ong ba kar be jigin sedang te kum ka kur ko yang tu te bang wan tu ni la thli don rusu te kata kan ga ba persing lu ba bale kim la ban up
yo da si bang don ki kun hun don ki bru mo ki ban la ban ai jingkan ki persya ne ki support mo ki ka ban ka meriang ke ba pi perlong ka hearing ka public hearing kitu ki ba don sijan ki kwa ban bersiau ke kai ki siau jingki laki persya ne laki kesan ha ganu kanong rim ki persya ha ganu kanong rim dan mengikum kesan ngimut ban persya ban po ba kadon ke jingta ra yo company ban krong tu kendo yo la si ba ka ketu ke jingkrong kendo la sai si kan putut saki umbang umdi kan tut ke jiklia saki jemut saki sakawak lokha dan menu ban ki kle hatu ka sarkar kala dat nem ban jida ban don nem kita ke protection mo ke jingira ke mariam tingimut ban karang kata kadur keng ti inpoang te ngari ba update hatu kolong kebala nem ban pelong puling tang kesana 4 menit ha kamala tho ka notification ki ong kharbe beje te bele pat tang spo sting no step belum la ketu por biang kharbe beje bang yuan tu kharbe sting kata kamun ki pendek kesana 4 menit dan kalian ji keseng nimna ban periang delir ba la sarkar ka ai clearan ni ketu company ban kolong kendau mangingin pai la kadon jingta syai ke bang umbam di ngin lek kang tu ka man suki tang kata nak kalian keseng kalian karo kerwa basai sarkar